Good morning, my dear brothers and sisters. Let us all kneel as we pray the Oratio Imperata for peace. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Dear God, our Heavenly Father, Lord of peace and justice, we humbly come before you during this time of escalating geopolitical tensions in our part of the world. Through the years, you have sustained our faith in you as a nation. It is our faith in your divine providence that has made us survive the countless natural and human-caused calamities that have come our way in our history as a people. Spare us, Lord, from the horrors of war. Hear our pleas as we cry out to you. Have mercy on us, Lord. Rescue us from the malevolent forces that influence world leaders. For we believe that our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. We pray for our leaders entrusted with making crucial decisions for our nation. We place all our hopes in you, seeking your forgiveness and mercy for the times when our fears and suspicions have tainted our perceptions with ethnic biases and prejudices verging on racism. We earnestly pray, Lord, that you make us instruments of your peace. Where there is hatred, let us bring love. Where there is injury, pardon. Where there is doubt, faith. Where there is despair, hope. Where there is darkness, light. Where there is sadness, joy. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Our Lady, Queen of Peace and Virgen de los Remedios, pray for us. Saint Michael the Archangel, pray for us. Saint Joseph, pray for us. Saint Francis of Assisi, pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, pray for us. Saint Pedro Calungsod, pray for us. Saint Ferdinand, pray for us. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Patita na po ngeni keng ikayapat a Dominguning Adbiento, ing magmisa tamo po Ireverendo Padre Nolasco L. Fernandez. I am
Kilagyan ni Igpam, puning anak, ang puning banal na Espiritu, Amen. ing grasya ning ginutang Kristo, ing lugod ning Dios, at ing sala ning banal na Espiritu, manatili kaya kayuman. At kaya ka timorin. Pakamalang kong kapatad, at yuta na po king kapat ng Domingo ning Adbiento. Apat na Domingong tuki-tuki, magsadyata mo, para king Paskong pangabait na ning kekatamong Ginoo. At ban kanita lalo tapang maging karapat dapat magdaon kaniting Santa Misa, pasibayo king mipnong kapakumbaban, sisyan taming kekatamong kasalanan, ing kekatamong kakulangan king biye, manyawad tamong kapatawaran king Diyos. Magkumpisal ko, King Diyos, ang may payang totoo, at kaya kayo kapatad, huling mi kasala kong bina, kingisip, amano at tapat, at miyayaliwang kakulangan. Huling itay panigapo ko ka Santa Mariang Kapilanmang Birhen, karing sablang anghel ampong santo, at kaya kayo kapatad, ang ipanalangin niyo ko, King Diyos, sa ginuta mo. ing Diyos ang mayupaying totoo pakaluluwa na katamo, at king pangpatawad na rin kasalanan tamo, idala na kata sa king biye alananggang. Amen. Manalangin tamo. O tapat a Diyos, bustan mong akit miya ing lupa ning kekanganak at maligtas kami. Bustan mong tunayang mibiyebe Jesus, busal ning kekang balayan. Ban kaya bena, pagdulapan mi ing kaburian mo, king sablang dapat mi. Sopan mo keng sumuyo keka, at karing kapatid mi kambenang Maria, ing malukamong alipan, at kaya bena ikantamiya ing dalit ning tula, karing timawamo. Itiyadwan mi keka, king kapamilataning Ginoong Jesucristong anak mo, ang mabibiyang pong mag-ari kambem mo, at ning banal Espiritu, Diyos manggaman king alanangga. Amen. Pamamasang hibot, king libro ng propeta Miqueas. Nga nang sasabi ng Ginoo, Ika Bethlehem Ephrata, metong kakaring pekamalating tribu ning Huda, dapot kaya kaya mi bait para kanako, ing metong amiral king Israel. Apanuyatan mi ing pamilyana, king metong nga pamilyang atsuna, kanita pang minunang panawon. Inya, pabore na lang manabo ning Ginoo, karing kasalangda,
ring taong pinili no, ang kakingibait ni ning metong ababay, ing anak ng lalaki. Kanita ring makatagan karing kapatad no, kaya beron pasibayo, ring anak ning Israel. Potandatang ni, panibala na ring kabalen na, kingupaya, amani batan king Ginoo, at king kamala na mismo, ning Ginoong Diyos. Mibiyebel ang panatag, din kayang memalen, uling tanggapan da rin tao, king mabilugayato, ing kayang dangalan, at ipahiral na, ing kapayapan. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Ginoo, paintulot mong akit miya ing lupa at miligtas kami. Ginoo, paintulot mo ang akit miya, ing lupa mo, at miligtas kami. Pakiramdaman mo kami, o pastol ning Israel. Ika ang makaluklok king trono, babo ring kerubin. Ipakilala mo ing kekang sarili, ipakit mo kaya kami ing kekang sikanan mi. Keni at iligtas mo kengan. Ginoo, paintulot mo ang akit miya, ing lupa mo, at miligtas kami. O Diyos sa mayupayang tutu, baligdan mo kaya sanang pasibayo, iba't banuang matas. Lawan mo kami, mekeni, iligtas me ing tenam mong ubas, iligtas me ing tanaman akekang tenam, itang ubas at tanaman akekang pepalabungan at pepasikan. Ginoo, paintulot mo ang akit miya, ing lupa mo, at miligtas kami. Dapat ingatan mulat iligtas, din kekang pinili, ing balayan apig kalubmong sikanan. Kanita kapilan man, naka magtaksil keka, pagkaluban mo kaya sanang bayong be, at puryanda kang miyabe abe. Ginoo, paintulot mo ang akit miya, ing lupa mo, at miligtas kami. Pamamasang ibat, king sulat karing Hebreyo. Inyang malapit ning datang i Kristo, keti king yato, ngana. Eka maburi king sakripisyo, at karing ayin a animal. Dapat sidya mo kung metong akatawan. Eka tutula karing ayin adurulukan king altar, o karing sakripisyong kapamayaran, karing kasalanan. Kanita nga kung sinabi, O Diyos, at tsukuken, bantupad king kapurian mo, anti mo ing misulat tungkol ka na ko, king libro na ning batas. Mumuna sinabi na, eka maburi, ni eka tutula karing sakripisyo, at karing ayin a animal, o karing ayin a durulukan, babo na ning altar, at karing sakripisyong kapamayaran, karing kasalanan. Sinabi na iti, bistaman deting sabla, mindadaon la, agpang king batas. Kaibat nga ng sinabi, at tsukukeni o Diyos, bantupad king kaburian mo, inyalalako na la ning Diyos, ding sablang matuwang sakripisyo, at alila na la king sakripisyo ng Kristo. Uling tiparan ng Jesucristo ing kapuryanan ning Diyos, inya itamongan, malilinis tamo, king kasalanan, king kapamilatan ning pamiyayin na, king sarili ng katawan. Misan mo, at para king kapilan paman. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos.
Ako ingalipaning Ginoo, malyari kabud ka na ako, anting kingkas mong amano. Ginoo manatiliya kaya kayo. At kaya ka ang timurin. Pamamasa king mayap abalita agpangkang San Lucas. Ligaya kaya ka, O Ginoo. Melambat, ginayakya Maria at marapalyang minta king metong abalen king kabundukan ning Judea. Mintaya king balen ng Zacarias at dininaning maya pa oras i Elizabeth. Inyang dimdam ng Elizabeth ing pamagmanano ng Maria, ginaloya ing anak king Atyana, at Elizabeth kitmon king Espiritu, migsalitayang masikan nga na, mapalad ka karing sablang babay, at mapalad yan naman ing anak, amibait keka. Makanano kong pengay tuliran, ing dalawa na kuning ima, ning kanakong Ginoo. Uling kabud dimdam ko ing kekang pamagmanano, ginaloya ing anak, king Atyan ko, king tula, mapalad ka, uling paniwalan mo, king ing balita na keka ning Ginoo, mi paltuto. Pakamalan kong kapatad, ing maya pabalita ning kekatamong kaligtasan. Kapurian kaya ka, O Kristo. Good morning po, kaya kayangan. At yutana king kapat ng Domingo ning Adbiento, eya po simbambingin ini, para Domingo ya po ini, ing misa tamo. At king Ebanghelyong binasa ko po ngeni, mikitla ding aduang mabuktot. Ing Birhen Maria, metong yang Birhen, alayang asawa, ela pamiyabe San Jose, pero may buktot siya. Ing kadwaya pini Elizabeth, matuane baugya pa, kanam na nangeni. Nano pong burinang sabyanita, alang imposible king Diyos. Nothing is impossible with God. So, dening adong mabuktot, mikitla. At atandanan ko po kanita, inyang medyo nakanako po, ating babaeng o mi asawa, ela po mi kakayanak. Lepitan da kumalwat nung mi kakayanak. Father, i-bless yu ke po, bang kanita mi kayanak kami, malwat na kaya dugong mi kakayanak. O nano pong gawa ko, siyempre i-bless me, tinas ko po rin gamat ko, at timpak ko rin gamat ko kayo. O ba't kaibat na ning pabanwa, may buktot siyang babae? Kaibat maktakala ring aliwang tao, wari, kami kakayanak ngarang makanyan. O po nga na ning babae, o ba't ngeni mabuktot ka? Nga nang may kibat, timpaka na ako pong pader nga na. Timpaka na akong pader. Anya may buktot ko nga na. Mimingat ko po ka rin nga manoy, pota balarat, timpakan ke. Deng gamat ko ilan, timpak ko kaya, luhaya ko yung tinampak.
Kaibat oita may buktod siya. Kanya nga tsuko po santana no karakal, den manganak pupuntala ka rin, papasawp lakang santana. Bakit? Uling santana, ya mo na naman agad may kayanak. Nino'y santana, ya pining imanang ning Birhen Maria. So, tuntunan tala po ring ebanghelyo para Domingo, ya po simbambengin At syutana king kapat ng Domingo ning Adbiento niya makasindino po ring apat a kandila. First Sunday, mag-review tamo po bang ang taakit tala rin pamituki-tuki. First Sunday, Kristo magbalik yung pasibayo. Kapilan niya po magbalik pasibayo, tamo balo nung kapilan. Inyapin nga na magsadya kayo. Pero kung first Sunday, sinabi na mo magsadya, na sinabi nung makanano, in second Sunday, iyapin ng tunay pa magsadya. Nano pong sinabi ng Juan Bautista, kung second Sunday of Advent, sisyan at painggulutan na rin kasalanan. Oy ni po yung tunay pa magsadya, mo po in external Christmas lights, Christmas lanterns, Christmas trees. Aliwa po in tunay pa magsadyayan tutupin. Importante yan, pero in tunay pa magsadya, yapin internal. Sisyan at painggulutan la ring kasalanan. Bakit po sumisyat painggulot ka rin kasalanan? Kasi malyaring miyabe in Diyos at in kasalanan. Inyapin nga na ding bundok at bundok-bundukan patagan la. Iyapin po yung ketasan. Magpakumbabata mo. Daratang niya yung Ginoo. Humility is the beginning of holiness, and pride is the beginning of damnation, condemnation, and the punishment of God. Magpakumbabata mo. Ban kanita yung Diyos, milubya ka rin puso tamo. At po tapong sinisi ang po pang pemainggulot ka rin kasalanan, ating tanda. Nanula po rin tanda na ning pamagbayo king biye, pamagbalik lub, pamagbayo lub. Ing katlong Domingo, pekibatanya po, nanula reti, king dapat. Pakit mo king dapat, inyapin ngararing tao kang San Juan Bautista, nanuing gawan mi. Nanong sinabi ng San Pablo, nanong sinabi ng San Juan, nung ating kang aduang imalan, ipamyeme ing metong. Nung ating kang pamangan, ishare mo ka rin aliwa. O yan po, pakit mo king dapat ing kekang pamagbayo. Mo sasabyan migbayo na ko, kaibat alakang gagawan. You can give without love, but when you love, you have to give. Sharing and caring. Anyapin po ngayon malapit na yung Pasko, may kadi kayo tingkong si-share. Mag-share kayo karing aliwa. Tanda na po dito ning pamagbayo, king biye. Ding talapan yung elbuis. Ding sundalos. Kit nandiyan mo na naman, San Juan Bautista, oy kami naning gawan mi. Ikayo, eko sisingil, migit king dapat yung isingil. Eko mangurakot, maging tapat kayo, king kayong obra. Oy tapoy tune, pamagbayo king biye. Magobra kang masalese, daptan mo, ing kang obra, king mipnong lugod. Eka mamirayit ing kekang obra. Uling ing obra mo, pakamalang kong kapatading obra yu po, yapining pamanyuyo tamo kingapong Ginoo. Ing obra tamo, kailangan pabanalan na katamo, ing obra tamo, nakatamo gagawan kriminal. Nakatamo gagawan makasalanan. Ing obra
pabanala na katam. Amen? Po? At ngini, isundo tayo, iyapin po yung Ebanghelyo kapat a Domingo. Namin sinabi na kini, Mama Mary niyang tinipaning Diyos kaya tune, at tune king Birhen Maria, tune king sepupuna na. Nanong gawa ng Maria, delawane ing pinsana Elizabeth. Delawane from Nazareth to Judea, baloy puno kat nung antikarayo ita, ing distansya na from Nazareth to Judea, from Pampanga to Manila. Ala pa pong sakyan kanita, ala pang eroplano kanita, miglakbaying Birhen Maria pintalaning pinsana. Karagula sakripisyo, pota palang at siya'y Kristo keka, pota palang migbayo na ka, malyaring kamaglakat, malyaring kamagsakripisyo. Nung talagang migbayo tam, kailangan magsakripisyo tam. Inya pong milabas sa Domingo, nga ko kareng sinimba, nung kutnan nyo ko po, nung makananong ding sundalos din talapan yung ilbuis, ding tao, kitnan day Juan Bautista, nano'y gawan mi. Metong po kareng gawan nyo, pamisan-misan naman magdala kong basan, maguskus ko ken pisamban yung masanting. Agad de pong pupuryaning pisamban na pipagawayo. Pero kailangan papanatilyan tayang malinis, papanatilyan tayang masantin, pamisan-misan naman dugo. Pupunta ko keti, magdala kong basan, manguskus ko keni. Amen? Individually, collectively, as a group, as a family, tukiyo po rin anak yun. Anak, masanting yung pisambantam, maglinis tam. Nino kaya? Pwata pong maglinis kayo, sabihin nyo king opisina, nung nanong pamilyang miglinis, bang kanita kakit ko lang. Nung nanong organisasyon, papaboren, ing pisamban nyo. Malwat ya pong papagaway ti, halos anamabanwa. Ngeni papaboren, magsakripisyo. Nung makanalo yung magsakripisyo yung Mama Mary, inyang atsune Jesus kaya, makanyantamong dapat magsakripisyo. Ating empathy. Mary was not invited by Elizabeth. Pota palang ati Kristo keka makusa ka. Ene po in-invite Elizabeth and Mama Mary. When Jesus is with you, you are sensitive to the needs of others. Maging sensitibo ka king pamangailangan daring aliwa kalupan ng Mama Mary. Miglakbeya muking pibale-balena no ne in-extend na inkayang pamanyuyo karing aliwa. Nya kailangan i-extend yu po kayong pamanyuyo karing aliwa. Tanda na kayong pamagbayo, pamagbaliklub king apong Ginoo. Mag-serve kayo. Nya pong mikitla, there was joy. Delawan, kasanting na yung kapampangan. Ing pamandalo na ning Birhen Maria kang Elizabeth, delawane, kapampangan, ustong ating kang delawan, miyamu lalawan, ating kang dadalan. Delawan, miyamu lalawan, ating kang dadalan, potang ating kang dadalawan, ating metong kareng dadalan tamo, yapin ingapong Ginoo. There is more joy in giving than in receiving. Masaya lang pareho. Pakamalang kong kapatid, mas masanting ing susuyo
kesa kin pasuyo. Mas masanting king ika potang tinggap may Kristo ipakit mo king kekang biye na choy Kristo king biye mo. Faith is to be shared. When Jesus is with you, you have to share Jesus with others. May sasalikot Jesus. Mo sasalikot in kekang kasalpantayanan just like Mary. Sinyerne Jesus inganak na karing aliwa. Inyapin Elizabeth at nekatula. Pero mas matulaya ing lalapit ing Birhen Maria. When you serve, potapong mag-serve kayo ing pamanyuyo. Sometimes when we receive gifts, we say thank you. But to say thank you is not enough. We have to serve. And to serve is just one way of saying, thank you, Lord. Anyapin kailangan tamong susuyo. Ing tune pamamie kapasalamatan, aliwa mo itang sabyan mo salamat. Ing tune pamamie kapasalamatan king Diyos, yapin po potang sumuyo ka. Because when you serve, you have to humble yourself. Duko ka king kaburiyana ning Apong Ginoo. So yan po, kompleto yan, ing kakatamong pamagsadya. Mama Mary, delawa ning pinsana, ing mangailangan king sawp na, uling matwa ni rugo, mabuktot siya. Nano po yung challenge ngayon? Pakamalang kong kapatid, nung dingke kayong pengari, matwa na lang, ngini pong magpasko, dalawan nyo noman. Detang mangailangan saup kaya kayo, dalawan nyo lang. Kayo na pong magkusang lumapit. Nung ating kong kapatid masakit, kamag-anak, kapatid, pengari, nung atsula mo rin keti, dalawan nyo lang. Dalawan mo lalawan, nuned dalan niya Kristo. At lalong higit, o ini po, metong yang importante, katatawyan. Nung ating kayong kasabi, nung ating kayong kapatid, dalawan nyo lang. Kung meron kayong kagalit, kung meron kayong kaaway, puntahan ninyo sila, magpakumbaba. No po? At kapag mayroong reconciliation, pareho kayong matutuwa. Kung sakaling linapitan ninyo ang inyong kaaway at siya nireject kayo, ala na ko pong pakibatan. Lumapit kayo. Dalawan nyo lang, ding mangailangan kaya kayo. Nung ating ko pong abe, karing balayo kasambahay, lawan nyo po, potamuli la kanyan, magpasko, paulyan nyo rugo, badalang adalo, ding karelang pamilya. Lawan nyo lang, ding mangailangan kaya kayo. Dalawan nyo lang, dalay Kristo, karela, ban kanita, maging kanapya, ing Paskong pangabait na ning Ginoo. Amen. Ipasiyag tamo po yung kakatamong kasalpantayanan, sasalpantaya ko, King Diyos, ipang mayupayang tuto, linalang king banwat yato, at kang Heso Kristo ng anak ng bugto nga ginuta mo. Pengagli king upayan ng Espiritu Santo, mibait kang Santa Mariang Birhen, lina sa lalam ng upayang Poncio Pilato, may pako king krus, mete at mikot-kot, tinipay karing mete. King Katlong Aldo, sinubliyang mebye,
Peperta siya banwa, makalukluk wananin Diyos, ikpang mayupayang tuto. Ibat ka rin, magbalik yan naman keti, ban mo kum ka rin mabiyem, pong menga mate. Sasalpantaya ko, King Espiritu Santo, King Santa Iglesia Katolika, King Pamisamakting Santo, King Pangapatawa daring kasalanan, King Pangasubirang miring mete, at King Bie alanangga. Amen. King Panyatang na, King Yato, e Kristo nga na, o Diyos at Yukukeni, ban tupad King kaburian mo. Manano na sanang Jesus, kasya na ing panalangin tamo, King Aldoyti, ban migit yang tumula, ing kakatamong biye, nga tamo pong manalangin, datang naka, Ginong Jesus. Datang naka, Ginong Jesus. King metong nga malating baryo ning Oda, mibait ka anting pastul ding sablang bansa. Manalangin kay Keka, para ka ring mamuntukan ng Santa Iglesia at ding bansa. Suyuan at galangan do sana ring maluka, ipanalangin mi Keka o Ginoo. Datang naka, Ginong Jesus. At danan mo sanang kayapan ding mitagulaling at bansang migigera, ban pakiramdaman da ing tangis da at ding ring anak, uling itiya ing siwala ng Diyos, ipanalangin mi Keka o Ginoo. Datang naka, Ginong Jesus. Mikatmuan keng Espiritu i Elizabeth, malugod ning tinggap i Maria, manalangin kay Keka para karingindong magdalang tao at paintungol apengari, ipanalangin mi Keka o Ginoo. Datang naka, Ginong Jesus. Inganak ginaloya king tula, inyang malapit siya ing talapagligtas. Bustan mong magsaya kami at ding sablang komunidad, ing kaniting Pasko, dalawan mi ing Kekang balayan, ipanalangin mi Keka o Ginoo. Datang naka, Ginong Jesus. Ngini po adwan tamo ing sarili tang kapagnasan. Ipanalangin mi Keka o Ginoo. Datang naka, Ginong Jesus. Ginoo, kaburian ning igpamu ating igpami ing miyatdanan king biye tula at ligaya. Isadya mo king magdulap king kaburiana king sablang dapat mi. Bustan mong sabyan mi at ikekeni kaya bemo at ingin dumo ngenit manggaman king alanangga. Amen.
Manalangin tamo, kapatad, bainting, kakatamong dawon, matanggap yarapaning Diyos, igpang mayupayang totoo. Tanggapanin sa ning ginuhiting daon karinggamat mo, king ikapuri at ikaligaya ning kayang lagyo, king kaya katamoy kasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. O Ginoo, mananunasanang ingupayan ng Espiritu, ape pabanal, kang Maria, ingin duning kay kang anak, pabanalan ureting ayin, bibili mi baboning niting altar, itiyadwan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ingino mantabi kaya kayo, At kaya kakanti mo rin, iyat nayo ring pusoyo, makayat nano king Ginoo. pasalamatan tayong Diyos agino tamo. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat-dapat at matulid, ing pasalamatan dakang parati at numan ka rin. O igpa, Diyos King alananggat lubos mayupaya, kapamilatan ng Iso-Kristong ginumi. Inyang migpakumbabayang mekisaut kaya kami anting tao, ti parana itang binalak mo kanita pang minuna, at biglat ne para kaya kami ing dalan paing turo king kaligtasan. Ngini panayin mi tangaldo, puwatang i-Kristong ginumi magbalik yang pasibayo, kambening kayang ligayo. Kanita maging kaya kami sa itang kaligtasan ape nga kuna, ang ngini paninayan mi kimipnong kasalpantayanan. Ulinita kambeda ring sablang koro ring anghel karin banwa, daralit ming kaya kang ligaya, layon makyabe alang tuknang babye kapurian keka, at ngaming kakanta. Tunay kapin banal o ikpa, ikayong panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparadumpumi, pabanalan mo sa detingayin king upaya ng Espiritu mo, ban para kaya kami, magawalang katawan at daya ning ginuming Jesu-Kristo. Bayami dawon ko sang loob king pamaylas at kamatayan, kinwaning tinape, at pepasalamat siya keka, pirasone at binyene karing kayang disipulo ngana, tanggapan niya iti, ikongan at kananye, iti kanakong katawan, amidawon para kaya kayo.
Makanyan mo naman kaibat ning apunan kinwaning kalis. Pasibayang pepasalamat keka. Binyaning kalis karing kayang disipulo nga na. Tanggapan niya iti, ikongan, minom ko kaniti. Itiing kalis ing kanakong daya, ing daya ning bayo at talananggang tipan, ang mibubu para kayo at para karing sablang tao, banketa mi patawaran laring kasalanan. Dapta niyo iti bilang kapigaganakan kanako. Ing misteryo ning kasalpantayanan, inyangin ing gaganakan mi o igpa, ing kamatayan at pamanyubli ng mebian ing anak mo, daraon mi akakaiting tinapen ing biye at ing kalis ing kaligtasan, lain ming pasalamatan keka, ing gewam kaming matampang talakadarapan mo ban sumuyo keka, mapakumbabaming pagamuamu, kingi kaming ansanang misulusulo, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning banal ay Espiritu. Ganakan me o igpa, ing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yato, bamiganap ya king lugod, kambe ng Francisco ing papami, i Florentino ing obispo mi, i Pasiano ing obispo emeritumi, ding sablang obispo at pari, lalong-lalo na the Father Meg, Father John Paul at Father Mark Anthony, ding sablang diakono, relihiyoso at relihiyosa, ating mabilog abalayanan ng Diyos. Ganakan mula naman ding kapadadming pepaynawan at maninayang subling miye, at ding sablang mayang nabiye. Tanggapan mo sa aking maligaya mong arapan, pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye alanangga, ban kayabe ng Maria ing Birhen induning Diyos, kambe ng San Jose, ding apostol at ding sablang banal, at tinupad gimbal mong kaburian, king kekabaning panawon, puriyan dakat paligayan, kapamilatanang Yesu Kristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo kambenat kaya, igpang mayupaing tuto, kagumning banal Espiritu, pupuriyan dakat parangalan, manggaman king alanangga. Abe-abe, may kakapatad, meto nga pamilya na ning Diyos, ikanta tayong panalangin at tiro na ning ginauta mo.
Ikabos mo kami, O Ginoo, king sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panawon mi, ban king kasaupaning kaya kang espiritu, ning kaya kang pakalulo, parati kang mikabos king kasalanan, at maligtas kami king sablang kaligaligan, kabang maninay kami kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Jesucristong kaya kaming talapangabos. Huling kaya kayong kayarian ating kayupayan, ating ligaya manggaman kingalanangga. O Ginoong Jesucristo, as sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiye ko kaya kayo, emo sapo babalikdan din kaya kaming kasalanan, nunelawan mo ing kasalpantayanan ing kaya kang Santa Iglesia, at pamayapan mo pong bilugan agpangking kaburian mo, ikang mabibiyan pong mag-ari manggaman king alanangga. Amen. Ing kapayapaning Ginoo, mantabe sa kapilanman kaya kayo. At kaya ka antimorin. Pakita mo po ngening may kakametong tamo king kapayapan. Kapayapan po kaya kaingan. Oining ginutang Jesucristo, ing makaibiye tunay kapayapan at kaligtasan kaya katamangan. Tanggapan tayo uling nuwan lading mayawis kingapunan ning kordero. Ginoo, ako matampang tanggap kaya ka, dapat ikas niya nga mana mo, kumayap na ako.
Manalangin tamo. Oy paming malugod, kaniting sakramento tatanggapan miya ing pangako ning kaligtasan. Kabang lalapit ing Paskong pangabait, pasulungan mo kesana king kasalpantayanan at lugod. Bana pagmasusyan mi ing panyatang ng Kristo, kaya kaming talapagligtas, at kaya kaming Ginoo manggaman king alanangga. Amen. Luklok kayo po sa guli para karining announcement. Misang Maitinis, Misa king Kapitangan Bengi ning Kapaskuan, December 24, Tuesday, 9 p.m. ya po ing kakatamong Santa Misa. Ulitan kayang December 24, Maitinis, 9 p.m. ing kakatamong Santa Misa. Misang Aldo Kapaskuan, so Christmas Day, December 25, Wednesday, ing schedule po karing Misa, 5:30 a.m. and 7 a.m. in Kapampangan, 8:30 a.m. at 10 a.m. English po. Itanggat panapon, alas 5 Pilipino at 6:30 ning Bengi English. Chapel Masses, 6 a.m. San Nicolas, 7 a.m. San Vicente, and 9 a.m. San Pablo. At burimi pong pabalo kayo na sarado la ring opisina king parokya, administrative and pastoral ministerial offices keng daratang December 26, Thursday. Open ya po open niya pa keng December 24, Tuesday, at 25 Christmas Day from 8 a.m. up to 12 noon. O itapon So dakal po salamat at yuta na keng kapat ng Domingo ng Adbiento, malapit na yung Pasko. Sana maging mabunga ing kakatamong Paskong pangabait na ning Ginoo. Talakad mo po para keng final blessing. Ing Ginoo manatiliya kaya kayo. At kaya kaunti mo rin. At bendisyonan na kayo ning malugod na Diyos at ing kaya kayong pamilya, ingig pa, ing anak at ing Espiritu Santo. Amen. Ing Santa Misa mi daw ne umeta na king kapayapan. Salamat, King Diyos.